sizlerge bizlerge aytып atar. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah Teala'ga çakırgandan da özü yaxşı amal kılıp men jönököyle bir musulmanlardanmın degen adamdın sözünün dağı çıraylı söz var mı? Özü suroo koyup atar. Yok degen yok. Allah Teala'ga çakırуу bardık paygambarlar bir Allah Teala'ga çakırgan. Şerigi yok Allah'a çakırgan. Kudreti çeksiz Allah'a çakırgan. İlimi, kazanası çeksiz Allah Teala'ga çakırgan. Jaratıuçu Allah'a çakırgan. Ertege kaytıp baruuçu Allah Teala'ga çakırgan. Beyiş menen dozoklu çeçimi çıkara turgan Allah'a çakırgan. Ömür vergen Allah'a çakırgan. Ölüm bere turgan Allah'a çakırgan. Gayret tirilte turgan Allah Teala'ga çakırgan. Bardık paygambarlardan maksatı Allah'ını tanıştırуу edi. Kur'an'dın maksatı, mavzusu, tavhid, Allah'ını tanıydı, çıraylı tanıydı, jakından tanıydı. Sizdi bizge Allah Teala buna ki öň berdi. Sizge bizge Allah Subhanahu wa Ta'ala bardık müçelerimizi jarattı. Inni üçün jarattı? Sınoo üçün. Inni üçün jarattı? Baktılуу oluş üçün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di tuğandar buna ki ülgü kılıp jiberdi. Ataga ülgü, balaga ülgü, enege ülgü, bayga ülgü, biyige ülgü, kulga ülgü, akkaraga ülgü, yaşlarga ülgü, bardığına ülgü, kembagallarga da ülgü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in jaşosu en taza jaşo, en nurlu jaşo, en baktılуу jaşo. Allah Subhanahu wa Ta'ala barыбызга buyruk berdi. Sizler Peygamber Muhammed Aleyhisselam'da karap düzdöngülü. Okşoş kulu ardından erişigiledi. Tuğandar Allah Teala'nın sizlerge bizler görgen nimetlerinin esevi yok, şegi yok. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Eğer de Allah Teala'nın nimetini eseptep gelseler sanat bütbeysi var. Bir göz kançalık nimet, kulak kançalık nimet, densoluk kançalık nimet, ata-ene kançalık nimet, memleketimizin amanlığı kançalık nimet, ortada ıntımağız kança nimet. Uğalınız, siz ibadet kılsanız bu Allah'ın nimeti bu. Namaz okusanız Allah'ın nimeti. Yarat alsanız, gusül alsanız Allah'ın nimeti. Kur'an da açsanız Allah'ın nimeti. Kur'an okusanız, zikir kılsanız, çın söyleseniz, doğru ger olsanız bu Allah'ın nimeti. Allah'ın bergen yardımı sizge. Oşondayla günöden saklansanız, günöünü taşlasanız, aram işten saklansanız bu Allah'ın yardımı, Allah'ın nimeti. Buga şükür kılış gerek. Allah bugün beni aramdan sakladı, şirkten sakladı, kafirlikten sakladı, cahırlıktan sakladı. Allah beni bugün imansız yaşagandan, günölerden, tekeverlikten, göralvaslıktan, uğurluktan, ara içki, zinadan, kumar oynagandan beni sakladı. Din sakladı, Allah sakladı. Allah nimeti, Allah'ın yardımı. Buga şükür kılış gerek durganda. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala barыбызды jaratıp bizdin jaşoobuz baktılуу, dünyada da ahirette de baktılуу üçün din bergen. Din Allah Teala'nın kaaloosu, Allah Teala'nın bergen tartılagan jolu, jaşoonu tuura ötkөрgөн jol. Din menen gana baktılуу olabыз. Baylar dinde jaşasa baylar baktılуу, kembagallar dinde jaşasa kembagallar baktılуу. Jaşlar dinge gelse jaşlar baktılуу. Kariyalar dinge gelse kariyalar baktılуу. Erkekler dinge gelse erkekler, ayallar dinge gelse ayallar. Peygamberimiz aytkan ad-din an-nasiha degen. Ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Din degen jakşılık kaaloo'nun atı. Kulna ya Resulullah liman? Sahabalar soraştı. Kimge jakşılık kaaloo? Kimge? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Lillah. Allah'a jakşılık kaaloo. Allah'ın kitabine ve li kitabihi, kitabine jakşılık kaaloo. Ve li rasulihi, peygamberine jakşılık kaaloo. Ve li a'immatil muslimin, Müslümanların jetekçilerine jakşılık kaaloo. Ve ammatihim, jalpı Müslümanga jakşılık kaaloo. Mana ki, Peygamberimiz ayttılar, din degen jakşılık kaaloo eken, jakşılık kaalap jaşaganды үйrötkön, uşunun atı din eken, jakşı oyloydu,
Жақшы қалайлы, жақшы іш қылайлы, жақшылықта жарышайлы, жақшылықты жайылтайлы, жақшылықты бөлішөйлі. Біздің түніміз жақшы қалауменен, күніміз жақшы қалауменен өтсін. Пайғамбарымыз айтып жатады, мынаке кімге жақшылық қала десе, 5 нәрсе. Аллаға жақшылық қалаңыз. Алла Тағалаға жақшылық қаланың мәнісі қандай? Алланы бір деп біліңіз, бар деп біліңіз, рызқы беруші деп біліңіз, құдіреті шексіз деп біліңіз. Сізді бізді көзөмөлдеп тұрады. Алла Тағала ғана сыйынғанға лайықты болса, бейішке Алла кіргізеді, дозоқтан Алла құтқарады, өмірді Алла береді, рызқыны Алла береді, әуелді Алла береді, күнәлерді Алла geçirеді, ayıptарды Алла жашырады. Жаратқан Алла бұл аламның қожайыны, бұл аламның есі. Ал өзі жалғыз, шерігі жоқ, оқшашы жоқ, алсыз емес, қорықпайды, алданбайды. Жаратқан Алла Субхана ва Тағала жаралғанға оқша ғой. Аллаға жақшылық қалу, қандай деп Алланы жалғыз деп біліңіз. Сізге маңа күн сайын өмір беріп отыр, жалғыз беріп отыр. Сізге маңа күн сайын рызқы беріп отыр, жалғыз беріп отыр. Allah Subhanahu wa Ta'ala құдіреті шексіз туғандар, қалағанын қылады, қалағанда бұйрық береді. Кімге бүгін өмір берді, ошол бүгін жашады. Кімге бүгін өлім берді, ал дүниеден кетті. Секунд сайын 9 кişi дүниеден қайтып тұрады. Бұл жолды 1, 2, 3, 4, 5, 45 азыр кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 45 дағы кетті. Секунд сайын дүниеден кетіп тұрады. Кімге өлім, кімге өмір, кімге денсаулық, кімге ору, кімге ырысқы, кімге перзент, кімге уыл, кімге қыз, Алла шешеді бұның бақы. Кім қанша жашайды, қанша нәрсені жейді, барлығын Алла шешеді. Әрбір нәрсеміз тақталған, әрбір нәрсеміз саналған, әрбір деміміз саналған, әрбір жүрегімізді соққаны саналған. Ашықша бір жолы соқпай, алқымдан бір күріш өтпей. Алла Тағала рызқыны жазып қойған, өмірді шектеп қойған бардығы. Аллахым берген өмірді барықтайлы. Алла Тағалам берген өмірді Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам жолына салып нұрлайды. Ошон үшін Пайғамбарымызды жіберді. Біздің мойнымызда ең бірінші туған мақсат ибадат. Алланың құлшылдығы, ибадат қылу біздің мойнымыздағы. Алла емне үшін өмір беріп отыр. Ибадат қылсын деп беріп отыр. 5 уақыт намаз оқысын деп беріп отыр. Зикір қылсын деп беріп отыр. Дуа қылсын деп беріп отыр. Шүкір қылсын деп беріп отыр. Ораза қармасын деп беріп отыр. Бай болса зекетін берсін, үшірін берсін, садақасын берсін, ажылығына барсын. Başka beybeçaralarının ursağın toyğusun, қажетін бүтірсін деп беріп отыр. Бұның барлығы ибадат туғанда. Allah Subhanahu wa Ta'ala buna çeksiz meyildir, çeksiz hayındır. Demek Allah'a жақшылық қалуының аты din. Allah'ın kitabına жақшылық қалу. Allah'a жақшылық қалу қандай екен? Allah'ını bir деп bileydi, var деп bileydi, şeriki yok деп bileydi, ayıptan taza деп bileydi, vardı kemçilikten taza, vardı çeşitmeslikten taza. Allah arı zat, Allah ulu zat, Жаратқан Allah мақтауға лайықты, шүкірге лайықты, сұрағанға лайықты, жардам сұрағанға, үміт қылғанға, сүйгенге, ибадат қылғанға, арыз мұңды айтқанға, қажетті айтқанға Allah ғана лайықты. Алладан başka ешкім лайық емес. La ilahe illallah'ın manisi şu. Allah'a жақшылық қалуына. Uşun adı din. İkincisi Allah Teala'nın kitabına жақшылық қалу. Allah'ın kitabı, ahirki kitabı Kur'an'ın. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı tuğan, bu perişlerin sözü, Peygamber'in sözü, insan cildin sözü emez. Allah Teala'nın kitabı, berekeli kitap, berekeminin toltura kitap. Kim Kur'an okusa, yaşosuna bereke, ömrüne bereke, akılına bereke, rızkısına bereke, ilimine bereke, amalına bereke, vardığına bereke. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَنْ وَاَنْزَلْنَا kitap, kitab-ı mübareken. Berekeli kitap düşürdük biz sana diye. Berekeli kitap, Kur'an berekeli kitap. Kim Kur'an menen yaşasa, Kur'an'da karasa, Kur'an'da okusa, kabırı da nurlanar, ahireti de nurlanar, cürebi dünyası da nurlanar. Allah Teala'nın kitabı. Buga жақшылық қалуының manisi қандай? Kur'an'da okuylu, manisine oy жүргізөйлü, buyruqlarını atqaraylı,
tıyğandan tıyğaylı, nasihatından ülgü alaylı. Yaratkan Allah Teala sizlerge bizlere Kur'an-ı Kerim'de özünün kalosunu aytıp koyma. Allah'ın akırkı kitabı, saktalgan kitap, burmalanmaydı, özgörülmeydi, eskirmeydi, hiç kim çok kılalmaydı. Kıyamet gün geçeyim, Allah'ın mucizası, kalgan kitap kuşul. Elhamdülillah biz Muhammed Aleyhisselam ümmetiyiz. Bizden aldığımızda kitap var ey tuğan. Bizden aldığımızda kitap var, kitap. Kitabı yok ümmet emes biz. Adaşkan ümmet emes biz. Köçede kalgan ümmet emes biz. Yolun tapmaya kalgan ümmet emes biz. Biz yol başçı ümmet biz. Vardığına beyişke yol başlay turgan. Tazal yaşonu yürete turgan. Intimaktı yaşonu yürete turgan. Bunanday ümmet biz tuğanlar. Aldığımızda kitap var. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın maksatı Kur'an-ı Kerim'de jetkirü, açık aykın, düşündürüp berü. Ve enzelna ileyke zikra litubayyine linnas ma nuzzila ileyhim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sana Kur'an'da düşürdük. Ne için? Adamlara bayandap ver. Düşündürüp ver, çeşmelep ver. Açık aykın jetkirgin alana. Allah'a düşürülgen nersede. Kur'an cönele okusa soğup üçün okuyturgan ele kitap emes. Soğuğu özünce. Bırak negizi adam balasının yaşosunun erecesi. Yaşo'nun joldomosu Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl Kur'an düştü. 23 yıl sahabalardı Kur'an ile terbiyeladı. Sahabalardan batır bolğonu, alardın intimağı, bereşeni, küçbeyili, bardık sıfatlarga gelgeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ile terbiyeladı. Kur'an münözlü oluştu. Peygamberimizin münözlü Kur'an ile. Tuğanlar, Kur'an'da Allah Teala şkafka koyup koyuş için vergen yok bizge. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala o tek şeye koyup koyuş için vergen yok. Onu okuş için verdi. Okup yaşok alıp geliş için verdi bizge. Demek din degen Kur'an'a jakşılık kalı. Kur'an'a jakşılık kalıgan kişi Kur'an'da açat. Kur'an'da okuydu, üyrenet, vakit bölet. Kur'an'da manilerine oy jirgizet. Menin jaratkan Allah'ımdın kitabı eken dep süyü okuy. Kur'an'da karagan ibadat. Enerin yüzün karagan ibadat. Kabe'ni karagan ibadat. Alımlar açacak. Bizim dinimiz elhamdülillah. Süylesöz tilge baylanışlı ibadat var. Kulaka baylanışlı ibadat var. Gözge karagan ibadat var. Tüngü ibadatımız var. Gündüzgü ibadatımız var. Akşaminen kılgan ibadat var. Denemenen kılgan ibadat var. İbadatın türü var bizde. Bizim dinimiz toğluk din. Al-yevm akmeltu lekum dinakum ve atmamtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam'a dina. Allah itaat men sizlerge dinine toğluk kılıp berdim. Bizim dinimiz toğluk. Hiç kimge göz karan demez. Hiç kimge muhtaç emez. Yetişmezligi yok. Kemçiligi yok. Bizim dinimiz toğluk din. Allah itaat manake dinine toğluk kılıp berdim. Nimetimi toğluk bitirdim. Sizlerge ben İslam dininde ra gördüm. İslam dininde ben razıçılığımda koydum diye. Kim İslam dinlerini yaşasa Allah razı olur. Al, öңü kara bolou, ak bolou, suluğu, kunikpi, kaysı doğruda yaşayın, bayı, kembagalı, rızıktırmayın, kaysı uluttan, kaysı urudan. Kim öyle İslam dininde beken varmasa Allah ondan razı olur. Allah razı olan kişinin dünyası da on olur, kabırı da on olur, ahireti de on olur, tümörü işten ormanlar. Kur'an'a jakşılık kalı, Kur'an Allah'ın kitabı. Kur'an menen söylegen çın söyleydi. Kur'an menen çeçin çıkargan, adiletli çeçin çıkaran, Kur'an'a çakırgan, sıratul mustakim, düz yolga çakırgan insan. Kur'an adiletlilikti üretir. Kur'an tazalıkты üretir. Kur'an jakşılıkты üretir. Kur'an-ı Kerim ve kulu linnasi husna. Adamlarga jakşı söz söylegile dep Kur'an'da Allah buyruk ver ondan. Al dosun bolou, düşmanın bolou, sana jagaw je jakpayбы. Bırak adamlara jakşı söz söyle, çıraylı söz söyle. وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى Yumuşak söyle. وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Jakşı söz söyle, çıraylı söz söyle, yumuşak söz söyle, cıvı söz söyle. قَوْلًا كَرِيمًا Söylenin madaniyatına ait verin. Ortada kanday mamile oluş gerek. Allahu Akbar. Ata ene menen kanday, bala çaka menen kanday, ayal güyesi menen kanday, musafirlar menen kanday, aldı berdi sodagerler menen kanday. Kur'an siz menen
Allah'ın ortasına mamileni aytat, siz menen adamdın ortasına mamileni aytat, siz menen hayvandın ortasına mamileni aytat, siz menen tirinin ortasına mamileni aytat, siz menen ölüktün ortasına mamileni aytat. Bunu Kur'an aytat. Kur'an aytıp beret bunu. Siz hakikatinizi bilginiz gelse, siz kim ekeninizi tanıgınız gelse, Kur'an'da açınız, tanı olasız. Sizi kim yarattı? Sizge göz kim verdi? Kulak kim verdi? Julok kim verdi? Kantip verdi? Emneden verdi? Kaçan verdi? Emne üçün verdi? Bardığına soran Kur'an aytır sizge. Kur'an cevap veret buğa. Bu alam bar ele, murda жоқ ele, kanday bolgon ele. Bizge çeyin kança ümmet yaşap koydu. Peygamberimiz en akırkı peygamber. Peygamberimizga çeyin 124 bin azı köp, bir rivayette 120 bin, bir rivayette 200 bin peygamber gelgen. Bizim peygamberimiz en akırkısı. Kança kovum yaşagan, kança degen dünya muna jer asman, emne degen insanlarga güve bolgan. İmandılarga dagı, imansızlarga dagı, zalimlarga dagı, buzukularga dagı, oңolgondorga dagı bu jer asman eptigöğün görgön. Milyar, trilyard insanlardı görgön bu. Azı 8 milyar yaşap atabız. Bizge çeyin kança milyard da Allah Taala jarattı. Kança osuna ölüm verdi, kança osuna ömür verdi, kança osuna baktılуу kıldı, kança osuna baktısız kıldı. Bardығы bilip koyunuz. Allah Taala uşu günge çeyin kança insandı jarattı baktılуу kılsa, dinde gana baktılуу kılgan. Kança insandı jarattı baktısız kılsa, dinsizlikte gana baktısız kılgan. Al padişah olavu, biy olavu, al kim gana bolmasın. Bay mı, erkek mi, ayal mı, jaş mı, karı ayrıması yok. Dinde Allah Taala baktılуу kıldı. Dinde yaşasa baktılуу kıldı. Kembagал avalında da az yaşasa da baktılуу kıldı. Kimdi baktısız kıldı? Dinsizlikte, imansızlıkta, uyatsızlıkta, ibadat kılbagandыкta, mına uşulardın bарын baktısız kılgan. Uturuldu kişine yaşonu verdi, kişine sınavını verdi, kişine baylıktı verdi, kuturdu, akıbeti ne menen bitti.
Kol çapmay, iki ordusuna ot sallay, iki Müslüman uruşup getse, belirgenden nasıl olmuştu? İki Müslümanın başını biriktiriyor. Bunun soğuğu, roza tutkandan da, namaz okugandan da, sadaka vergenden de soğuğu. Aslihu bayna akavaykum. Müslümanların ortasına ot salgan, çağımçı dep koyar. Değiştin çıtın çıttavayt degen. Müslümanın başını biriktirgen, Allahu Akbar. Bu ulu martabalı amal deydi. Namazdan dağı jogorı turat, orozadan dağı jogorı turat, sadakadan dağı jogorı turat. Eki Müslümanın başı biriktiriyor. Men eki sodager olsun, eki koşna olsun, eki ulut olsun, eki uru olsun, eki mamleket olsun. Kıskas ayırması yok. Eki taraf Müslüman gelişmeye kaldı mı? Siz uşuna hareket kılınız, başını biriktirip koyunuz. Müslümanda Müslümanga bolgon akısı öte köp. Birinci men sizlerge bir aytып берейин тугандар. Бул dünya darul hukuk. Ahiret darul ujur. Darul hukuk degeni hukuk akısı. Bul hukuk dünyası eken. Allah'ın akısını beriniz. Peygamberin akısını beriniz. Adamların akısını beriniz, hayvanların akısını beriniz, ölüklerin akısını beriniz. Bu dünya akısını bere turgan dünya. Ayalınızın akısını beriniz, atanızın akısını beriniz, apanızın akısını beriniz, akısını beriniz. Özünüzün canınızda akısı var, anı da akısını beriniz. Bu dünya akısını bere turgan dünya. Hem tiyakçı, oşo akısını berseniz, tiyaktan oşoga soğuk alasız. Allah'ın akısı var. Peygamberin akısı var. Bu hukuklarda akılar kim aytar? Peygamberler gelip aytar. Hayvanların akısı var eken. Ölüklerden akısı var eken. Bizim moynumuzda. Ölüklerden kanday akısı var? Bir kişi juğanga girseniz, gözü kışıyıp kalgan, öğü karayıp ketken, oğuzu başkaça olup kalgan. Anın ayıbın sırtqa aytpаңыз. Anın akısı. Ölükке girdiniz mi juğanga? Ayıbay jittanıp ketken, tiyin timoğunday buzulup ketken, sırtqa aytpаңыз anın ayıbın. O ölüktün akısı. Peygamberimiz aytты, "Udkuru mahasina mautakum." Ölükleringördün jakşı sıfatların gana aytkıla dedi. Bu anın akısı eken. La tasubbul mauta fa innahum afdaw ila ma qaddamu. Ölüklerini tildebegile. Sökpöngüle, sizge jamandı kılsa dağı артынан sökpöңүз. Ölüp kalgan kişinin артынан. Anın akısı. Sizge biroq jamandı kılgan, çıday albaytasız. Артынан sögüresiz. Uşunu görmek dep jana başka der. Жок андай кылбаңыз, sökpöңүz. Al эмнени алдыга жөнөтсө ага жолукту дейт. Sizge jamandı kıldыбы? Аны taptı tiyakta. Siz sökpösöңүz деле, тилдебесеңиз деле taptı tiyakta. Hayvandarga zulumdu kılbagıla deyt. İslam dininde karap turunuz men çekeden aytып bereyин, akılarım. Peygamberimiz aytты, attardı oturguç kılıp albagıla deyt. Ne degen mani? Ekөөбүз at minip turabыз. Attan düşüp сүйлөшкүлө deyt. At sana oturguç emес. Mına men oturgандай. Ekөөбүz ошо Ташкемирге кетип атсак, же болбосо Токтогулга кетип атсак, бастырганча сүйлөшүп барсак болот экен да. Бирок жөнүндө тургузуп коюп, minip alıp süylöşüp oturguç kılıp yok düş değil. Bu ne? Attın akısı değil. İslam dini hayvanlardan akısın korgoş için gelgen. Ne adamlardan akısın teveleş için gelgen de böyle atasın. Hayvanlardan akısına uşunçalık köngül vurgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medina'da bir baktın canından ötüp aratsa bir tö ilav atar. Kadim ki de ilav atar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam adamlarga, cinlerge, periştelerge, hayvanlarga dağı peygamber. Oşo tö ile atkanda girdi dağı bakka.
Төөнүн мойнунан мындай кылып туруп кулактын түбүнөн сылады. Он чыкпай калды. Төө арызданды, пайгамбарыбызга айтарын айтты. Пайгамбарыбыз айтты: "Мына төөнүн ээси ким?" dedi. Bir жаш жигит чыкты дагы. "Мен" dedi. Берген. Бул төө арызданып атат. Сен азыраак чөп берет экенсиң. Азыраак жем, суу берип, көбүрөөк иш кылдырат экенсиң. Андай кылбагын dedi. Акысын караңыз, акысын. Айвандын акысын дагы айтып атат турган. Өлүктөрдүн акысын сактаганга келген дин. Тирүүлөрдүкүн не деп айтасыз? Мусулманга жылмайып койгонуңуз садаканын соогун аласыз. Сиздин жылмайганыңыз бекер эмес. Мечитке кадам таштап келгениңиз бекер эмес. Саждаңыз бекер эмес. Bir сом сарптаганыңыз бекер эмес. Сиздин дуаңыз бекер эмес. Bir саждаңыз бекер эмес. Daarатыңыз бекер эмес. Чын сүйлөгөнүңүз бекер эмес. Адилетти чечкениңиз бекер эмес. Ата-энени сыйлаган бекер эмес. Күнөөдөн сактаганыңыз бекер эмес. Алла сизден бекер амал кылдыртпайт. Ар бир кылганыңыздын соогун Алла Таала сөзсүз берет жакта. Сыйлыгын берет. Алла Таалам сөз мунун соогун берет. Түбөлүктү берет бергенде дагы. Кандай жакшы амал кылсаңыз, жакшылыгын соогун берет. Кудай сактасын, жаман кылсаңыз, анын жазасын берет. Бу дүйнө амал кыла турган дүйнө. Bunun akısı berile turgan tigi dünya. Bu dünyada Allah Teala az bermeyt. Tiyakta veret. Toluğu menen veret. Tübölüktü veret. Tübölüktü veret Allah Teala tiyakta. Oşun için bu dünyada Allah'ın akısı bileydi. İbadat Allah'ın akısı. İbadat Allah'ın akısı. Buga oylanıp ibadat kılsam mı, kılmasam mı deyip turganга bizim akılımız yok turgan. Biz Allah'ın kuluyuz. Boynumuzda ibadat. Allah akıl verdi. İbadat kılsın deyip Allah bizi yarattı. Bizi yaratkanın maksatı, gün sayın ömür verip atkanın maksatı ibadat bu. İbadat ne? Kudreti çeksiz, ululuğu çeksiz Allah'ın aldığında özündün korduğunu görsetip Allah Teala'ga sığıngandan atı ibadat. İmam Gazali rahmetullahi aleyh aytat, ibadat 10 nerse ibadat. Namaz oku ibadat. Farzlar, vacip, sünnet, kaza, nafil, oroza tutu, ibadat. Birinci, 4. günü, 13, 14, 15, Ramazan ayı, bardık orozaları. Zekat verir, üşür verir, sadaka verir, ibadat. Kur'an oku, ibadat. Zikir çalu, ibadat. Dua kılu, ibadat. Жақшылыққа çakırıp жамантан кайтару, ibadat. Adalı rızkı izlegen ibadat. Her bir neseni sünnetmen atkargan ibadat. Bu ibadatın türleri. Namaz oku, oroza tutu, zekat, acılık, umra ibadat, dua kılu, Kur'an oku, zikir kılu, жақшылыққа çakırıp жамантан kaytaru, adalı rızkı izliyor. Her bir amalda sünnetmen atkargan ibadat. Acıtkanaga barıp sünnetmene barıp sünnetmene gelseniz ibadatın soğuna kalsın. Juğunganda sünnetmenen ibadatın soğuna kalsın. Tamak jegende sünnetmenen ibadatın soğuna kalsın. Baş koşkanda sünnetmenen, ölüktü uzatkanda sünnetmenen, Peygamberimizin sünnet görsetken jolu menen ibadatın soğuna kalsın. Bizdin moynumuzda tugandar ibadat. Uşu ibadatlardan en abzeli 5 vakt namaz. 5 vakt namazды көңіл бұрып, құнт қойып, саждаларды, рүкүлөрдү оқығанда, Аллахның алдында қорқып, Алланы естеп, ақиретті алдыға қойып. Бұл намаз бізді арам нәрседен тоқтатады. Қылмыштылықтан тоқтатады, ұятсыздықтан тоқтатады, күнәлерден тоқтатады. Бізді оңдайды, бізді түздейді. Пайғамбарымыздың көзінің қареңі, жүзінің қуанычы, қабырдың нұру, бейіштің açkışı, ırıskının kendindeki berekesi. Namaz, namazda Allah Teala berip koygan. Oşun üçün Kur'an-ı Kerim'de namaz жалпысынан 100 жерде айтылды. Қараңыз, ушунчалык көп айтылды. Акимус сала ва атуз зака. Намазды окугула, тургузгула, zeketти бергиле деп койду. 2 буйрук. 2 буйрук менен биздин жашообуздун оңолусун камтып койду. Namaz okusa жеке адам оңолот, зекет берсе коомчулук оңолот. Namaz okusa, жаштар намаз okusa, жаштар оңолот. Байлар okusa, байлар оңолот. Кембагалдар okusa, кембагалдар оңолот. Аялдар okusa, аялдар оңолот. Карыялар okusa, карыялар. Бийлер okusa, бийлер. Namazды ким okusa, Кудай кааласа оңолот.
Söz so'ng'adi. Ikkinchisi, zekat bersek, qo'mchilik o'g'iladi. Bebechoralarning qajeti bitadi. Qarako'lliklar boylarning bardigi zekat bersin. Bardigi zekat. Zekat Allohning farzi. Kimga Alloh taolo mumkinchilik berdi? Ajliqqa. Shuning bardini o'lgunga cheyin qilish kerak. Yerning ustida qilish kerak. Faqat denada jambar qilish kerak. Yerning ostiga kirib ketganda, denadan jon chiqib ketganda, keragi yo'q. O'shuning uchun tuyg'anlar, bunaqay bizning mo'ynimizda ibodat. Ketdim marg'aydan chiqdilar, huquqdan. Allohning aqisi bu ibodat. Payg'ambarimizning aqisini bilaydi. Payg'ambarning aqisini beraydi. Pendelerning aqisini beraydi. Siz bu dunyoda atangizning aqisini beringiz, Allohdan olasiz. Apangizning aqisini beringiz, Allohdan olasiz. Ayolingizning aqisini beringiz. Siznikin bermasa-da siz beringiz, tiyaqdan olasiz. Al bermegen uchun Allohning oldida javob beradi. Balangizning aqisini beringiz, qizingizning aqisini beringiz, tiyaqdan olasiz. Sizga bermey qo'ymaydi Alloh taolo. Qo'shmaningizning aqisini beringiz. Do'stingizning aqisini beringiz, Allohdan olasiz. Alloh taolo bekor qildirtmaydi. Bir dag'i amalni Alloh bekor qildirtmaydi. Uyingizdan darat olib meshitga qaray jo'nadingiz. Qancha savob bilasiz? Bir qadamga bir savob yoziladi. Buni bir gunohga chiqadi. Bir daraja ko'tariladi. Har bir qadamga. Namazdan keyingi namazga cheyin kutib o'tirib, ferishtalar duo qilib turadi. Allohumma g'fir lahu, Allohumma arhamhu. Ya Allah, rahimingga bo'la. Ya Allah, gunohsin kechir. Ya Allah, jashosin o'ngda deb. Ya Allah, duosin qabul qil deb. Ferishtalar 100 kun tuksiz duo qilib turadi. Bir namazdan ikkinchi namozni kutib o'tirgani. Namoz, Allohu akbar. Shaytonning yuzini qarayta turgan namoz. Namoz. Shuning uchun namozga bekem bo'laydi. Namozni bekem o'qiydi. Jandu shandu qilib, yurelib o'qiydi, berilib o'qiydi, qizib o'qiydi, ma'ni berib o'qiydi. Men endi aytaman. Subhanakallohumma va bihamdik. Ma'nisi ne? Subhana robbiyal azim. Alhamdulillah robbil alamin. Attahiyatu lillahi robbil bardig'i. Endi aytaman men. Namozda. Azan chaqirib o'tadi. Hayyalas sola namozga kelgilar. Hayyalal falah qutuluga kelgilar. Namoz Allohning ulug'layotgan namoz. Shuning uchun inshaalloh uyda da namoz o'qiydi, mechitda da namoz o'qiydi. Farz namozlarda, mechitda, nafil namozlarda, uyda uyingizda payg'ambarimiz aytdi, go'riston qilib qiladi. Qaysi uyda namoz o'qilsa, o'sha uy go'riston deydi. Mirzo, chayqana, nima istaysizlar? Nima istaysizlar? Qarab o'tir. Huquq o'ta ko'p. Huquq o'ta ko'p, huquq. Musulmonga bo'lgan haqqisi o'ta ko'p. Assalomu alaykum desa, bir rivoyatda keladi payg'ambarimiz aytdi, musulmonga bo'lgan 5 haqqisi bor. Assalomu alaykum desa, va alaykum assalom va rahmatulloh deb javob berish sizning mo'yningizdan millat. Chushkurib alhamdulillah desa, yarhamkalloh deb duo berish sizning mo'yningizdan millat. Sizni tamoqqa chayga chaqirsa, qabul olib qo'yganingiz millat. O'rib qalsa ziyorat qilib qo'yib millat. O'lib qalsa janozasini o'qu mo'yningizdan millat. Agarda bir nasihat so'rasa, yaxshilik nasihatini so'rasa, nasihat aytib qo'yganingiz sizning mo'yningizdan millat. Musulmonga bo'lgan huquqlar o'ta ko'p turganlar. Yahya ibn Muaz rahmatulloh alayh ulug' olim bo'lgan. Bundan 1100 yil murdagi bo'ldi. O'sha kishi aytadi: "Liyakun hazzul mu'min minka salas." Mo'minning ulushi sizda 3 narsada bor. Illam tanfa'hu, agarda siz foyda bera olmasangiz mo'minga, musulmonga, fala tadurruhu. Aga ziyon bermangiz. Va illam tufrihu fala tagummu. Agarda siz xursand qila olmasangiz,
аны кайгыга салбаңыз. Wa illam tamdahu, эгерде мактай албасаңыз, fala tadummahu, аны жамандабаңыз. Угуп туруңуз мына кепти. Мусулмандын үлүшү, насиби, акысы сизде үчөө. Баарыбыздын сиздеги болгон үлүшүбүз бар. Мисал айтсам, ал кандай десеңиз, сиз мага пайда бериңиз. Буга бардык мусулманга пайда беришиңиз керек экен. Пайда бере албасаңыз, зыян бербеңиз. Биздин үлүшүбүз сиздеги. Сиз баарыбызды, ким гана сизге жолукпайды, ким менен гана иштешпейсиңиз, сиз бизди көңүлүбүздү көтөрүңүз. Көңүлүбүздү көтөрө албайсызбы? Мени кыжалат кылбаңыз. Бул мусулмандын сизде болгон акысы, үлүшү ушул. Эми үчүнчүсү, сиз баарыбызды мактаңыз. Мактаганга дарман жетпейби, дух жетпейби, бизди жамандабаңыз. Мусулмандын акысы ке. Эми сизге ушул Демек, мен ушундай ойлошум экен, бардык мусулмандардын менде үлүшү бар. Кандай үлүш? Мен пайда жеткиришим керек, пайда жеткире албасам, зыян жеткирбешим керек. Атаңызга да ушул, апаңызга да ушул, аялыңызга да ушул, бала чакаңызга да ушул. Ушу шаардагы мекендештери тааныганга, мусулман тааныбаганга, африканец мусулман болсо дагы, американец мусулман болсо, ким гана мусулман болсун болду. Сиздеги үлүшү бар экен, сиз пайда жеткириңиз. Пайда жеткириңиз. Тилиңиз менен, колуңуз менен, акчаңыз менен, билимиңиз менен, тажрыйбаңыз менен, кызматыңыз менен. Сиз пайда жеткириң. Пайда жеткире албайсызбы? Не кылбаңыз? Зыян жеткирбеңиз болду. Жогорку деңгээл пайда жеткирүү. Аллах акбар. Сиз бардык мусулмандын үлүшү. Пайда гана жеткириңиз бизге. Пайда жеткире албайсызбы? Бизге хотя бы зыян жеткирбеңиз. Эң жакшысы пайда жеткиришиңиз керек. Пайгамбарыбыз айтты: "Хайрун нас ма янфаун нас." Адамдардын эң жакшысы ким? Адамдардын эң пайдалуусу. Бирок эгерде пайда жеткире албасаңыз, анда зыян жеткирбеңиз. Мына мусулмандын ураны, мусулмандын девиз, мусулмандын максаты, мусулман жашоосу мынакей. Күн сайын таң эртең турганда мен пайда жеткирем деген ойдо турушубуз керек экен. Мен бүгүнкү күнү ким гана болбосун мусулман, эң жакындарымдан тартып пайда гана жеткирем. Мен сөзүмдөн, тилимден пайда жетет. Колумдан пайда жетет. Акчамдан пайда жетет. Билимимден пайда жетет. Күчүмдөн пайда жетет. Мүмкүнчүлүгүмдөн пайда жетет. Бирок туруп эгерде пайда бере албасам, жеткире албасам, анда не? Зыян жеткирбек болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Зыян жеткирүүдөн өзүңдү карма, ушуга да садаканын сообун аласың" деген. Бирөөгө зыян бергиң келип атат, жамандык кылгың келип атат бирөөгөчү. Ошо жамандык кылганда колуңузду тартыңыз, садаканын сообун аласыз. Демек, пайда жеткириңиз, пайда жеткире албасаңыз, зыян жеткирбеңиз. Бир. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз, кубантырыңыз. Мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз, кубантырыңыз. Мусулмандын көңүлүн көтөрө албайсызбы? Аны кыжалат кылбаңыз. Апаңызды кыжалат кылбаңыз. Атаңызды кыжалат кылбаңыз. Аял бир туугандарыңызды, бала чакаңызды кыжалат, хотя бы өзүңүздүн жакындарыңызды кыжалат кылбаңыз. Алардын көңүлүн көтөрүң. Көңүлүн көтөрө албасаңыз, кыжалат кылбаңыз. Ошолордун акысы сиздеги болгон акысы ошол. Үчүнчүсү, мусулманды мактаңыз. Мусулмандын аркасынан макташ керек. Жүзүндө эмес. Пайгамбарыбыз айткан: "Ким жүзүндө макса, оозуна топурак толтурулат." Жүзүндө мактаган мойнун сындырганга барабар дейт. Биз ушуга өтүп алдык азырчы. Жүзүндө мактайбыз, кеткенде шыбайбыз, биздин ишибиз ушул. Аркасынан жамандайбыз, бетинде мактайбыз. Укмуш, Патхамисонун жолдору аябай өнүктү азыр. Кошоматтын жолдору өсүп кетти.
Азыр техника өсіп атат, iPhone өсіп атат, машиналар, стройкалар өсіп атат. Татханинин жолда да укмуш өсүп кетти. Бирок мусулман андай болбойт. Мусулман ыззаттайт, сыйлайт. Дүние үчүн эмес, дин үчүн. Дин үчүн. Жүрөктөн сыйлайт, жүрөктөн урматтайт. Мансабы үчүн эмес, байлыгы үчүн эмес, чырайы үчүн эмес, иманы үчүн. Иманы үчүн урматтаган. Иманы бар, ошон үчүн сыйлайт. Жакшы амалы бар, ошон үчүн сыйлайт. Машалла 5 вакыт намаз окуйт, ошон үчүн сыйлайт. Машалла Куран окуйт, ошон үчүн сыйлайт. Азан айтат, ошон үчүн сыйлайт. Зекетин берет, ошон үчүн сыйлайт. Бул ажеке, ошон үчүн сыйлайт. Бул алым, ошон үчүн сыйлайт. Бул үй бүлөсүн адалдан багат, ошон үчүн сыйлайт. Бул кумар ойнобойт, зына кылбайт, арак ичпейт, ошон үчүн сыйлайт. Мына мусулманды сыйлагандын себеби, негизи ушул. Бул даватка чыгат, ошон үчүн сыйлайт. Элди жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат, ошон үчүн сыйлайт. Сыйлаганыбыздын негизи дүние болбосун. Ортобуздагы сый урматтын негизи ассаламу алейкум салам. Ал дүние болбосун. Саясат болбосун. Биздин ортобуздагы сый урматыбыз иман амали салих болсун. Иман амали салих. Ошон үчүн сыйлайт. Ошон үчүн мусулманды мактаңыз, үчүнчүсү. Мусулманды мактаңыз. Мактай албайсызбы? Жамандабаңыз, бүттү. Тилден токтотуңуз. Бирөө жаман болсо дагы жаман деп айтпай эле коюң. Не деп? Ушу жакшы болсун деп коюң. Алла хидаят берсин деп коюң, бүттү. Алла оңдосун деп кое бериң. Аны жамандасаңызчы, ал жакшы болуп кетпейт. Бирок сиз жаман болосуз. Ушактаганыңыз үчүн күнөө ала бересиз. Анын күнөөсү азайышы мүмкүн, бирок сиздики точно көбөйөт. Ушактаган сайын, жамандаган сайын, жала жапкан сайын. Бул менен алектенбей эле коелу, өмүрүбүздү текке кетирбей эле коелу. Күчүбүздү, акылыбызды ушуга кетирбей эле коелу. Анан көрө айтайлы, бир адам жаман болсо, токтоп тур. Мындай деп айткан экен. Сиз менин кемчилдигимди көрсөңүз, мага айтыңыз. Оңдой турган мен, сизге сооп болот. Мага айтпай, башка бирөөгө айтсаңыз, аны мен оңдобойм, бирок сизге күнөө болот деген экен. Түшүндүңүзбү? Мен айыбым бар, мойнума аламын. Мен кемчилдигим бар, катам бар, күнөөм бар, мойнума алам. Ошону сиз көрүп атасыз. Башка бирөөгө айтпай эле коюң, мага айтсаңыз, ошону чыныгы сиздин мусулманчылыгыңыз, адамгерчилигиңиз, ошол мен оңолгонду кааласаңыз, ошо жаман нерсени таштаганды. Мага айтыңыз, таштай турган мен да, Мага айтыңыз, сизге сооп болот. Мага айтпай бирөөгө айтсаңыз, бул гыйбат, ушак болот. Сизге күнөө болот, мен оңдобойм баары, себеп мен айткан жоксун, мен билбейм ал. Кайсын айтып атасыз, кайсын айтпай атасыз. Туугандар, мусулмандын артынан мактайлы. Мактай албасак, жамандамайлы. Бир мусулмандын артынан мактоо миңдеген ибадаттан жогору соорат. Миңдеген ибадат. Аркасынан мактай албайбыз, жамандабайбыз. Бири-бирибизди жамандай турган болсок, жүрөктөр жарылат. Башыбыз бирикпейт. Ынтымак болбойт эч качан. Ынтымак болсо деле калп эле болот. Кызыкчылыктын үстүндө болот, калп эле. Чыныгы болбойт турган. Куранда Алла Таала айтат: "Инналлазина аману ва амилус салихат саяджалу лахумур рахману вудда." Шек күмөнсүз ким иман келтирип, жакшы амалдарды кылса, мээримдүү Алла алардын ортосуна сүйүү берет дейт. Алардын ортосуна мухаббат берет. Ортобуздагы мухаббат, бири-бирибизди сыйлаган сүйүү, ынтымагыбыз иманга байланып турат. Жакшы амалга байланып турат. Буну Алла берет. Эгерде биз имандын жолун тандасак, жакшы амалдын жолун тандасак, Алла субхана Куранда вада берген. Алланын сөзү эки болбойт. Алланын сөзүндө шек жок, күмөн жок. Инналлазина аману ва амилус салихат саяджалу лахумур рахману вудда.
iman keltirip жакшы амалды ыктыяр кылгандарга Алла субханаху ва таала мээримдүү Алла алардын ортосуна сүйүү берет, мухаббат берет. Ортого ынтымак иманда, дүнүйөдө эмес. Дүнүйө ажыратышы мүмкүн. Ажыратат. Дүнүйө ата баланы ажыратат. Досторду ажыратат. Дин ата баланын башын бириктирет, досторду бириктирет. Иман бириктирет туугандар. Ошон үчүн мына үчөөнү унутпай, эстеп алайлы. Мусулмандын үлүшү бар экен менде. Мен пайда бере албасам, зыян бербейин. Көңүлүн көтөрө албасам, кыжалат кылбайын. Мактай албасам, жамандабайын. Мына биздин эреже туугандар. Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Дин деген не дедик? Ан-насиха. Дин деген жакшылык каалоонун аты. Кимге? Аллага. Кимге? Китебине. Кимге? Пайгамбарга. Кимге? Мусулмандардын жетекчилерине. Кимге? Жалпы мусулмандарга. Ушуну мынакей дин деген жакшылык каалоо. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Ким Аллага, Куранга, пайгамбарга, мусулмандардын жетекчилерине, жалпы мусулмандарга жакшылык каалап таңаптырбаса, ал бизден эмес деген. Жакшылык каалап кечкиртпесе, ал бизден эмес деген. Пайгамбарыбыз айтат, бизден эмес деп атат. Билбейм кимден экен, но точно бизден эмес дейт. Демек биз мусулман жакшылык каалап таңаптырайын. Жакшылык каалап кечкиртейли. Мусулмандыкы мына экен туугандар. Ушундай жашоо берди Алла Таалага, чексиз шүгүрлөр. Ошон үчүн келиңиздер баарыбыз ишенимибизди оңдойлу, амалыбызды оңдойлу, мүнөзүбүздү оңдойлу. Мен биздин келгенибиздин себеби дагы сиздерге ошон үчүн. Атайы зияратка келдик, атайы убакыт бөлүп келдик. Бир мойнубуздагы жоопкерчиликти бир түшүнүп, мойнубузда ортобуздагы ынтымагыбызды бир бекемдеп, күнөөнү азайтайлы. Мамлекет качан өсөт, качан түптөлөт, качан бекемделет, күнөө азайса. Күнөө түгөнүп кетпейт, жок болуп кетпейт, бирок азаят. Азайтканга баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Баарыбыздын мойнубузда. Кантип? Ал үчүн биринчи ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллахга мээнет кылайлы. Намазга мээнет кылайлы. Илимге мээнет кылайлы. Зикирге мээнет кылайлы. Адеп ахлак, жакшы кулк мүнөзгө мээнет кылайлы. Ихласка мээнет кылайлы. Бирибизди жакшылыкка чакырайлы. Бирибизди жамандыктан тыялы. Бирибизге таква болгонго жардам берейли. Чогуу бейишке киргенге жардам берейли. Күнөөдөн сактанганга жардам берейли. Жакшылыкта жарышайлы. Ушинтип алхамдулилlah шаарыбыз эң аман шаар болот. Биздин шаарыбызда бир уурулук жок, бир зына жок, бир арак жок, бир кумар жок, бир бейнамаз жок, бир кыскасы айтканда арам нерселердин баардыгы жок. Мынандай берекелүү жаша. Качан? Машалла эркектер багымдатта ушундай жумага келгендей багымдатка келишет. Пешимге жумага келгендей келишет. Асырга, шамга, жумага келгендей келишет. Булар бири-бирине кыянат кылбайт. Бири-биринин малына кол салбайт. Бири-биринин абирине кол салбайт. Булар алхамдулилlah рухама убайнахум. Өз ара кайымдуу жашоо, кайымдуу өмүр сүрүшет. Бирок качан берет буну Алла Таала? Качан азгында биз мээнет кылсак. Бул дагы бир мээнет керек буга дагы. Мына мечит мээнетсиз курулуп калган жок. Канча адам келип мээнет кылды. Баарыбыз билебиз муну. Бир бакты өстүрүү канча мээнет. Адам биз мээнетке муктажбыз, оңолууга муктажбыз, тазаланууга муктажбыз. Алла оңдойт, Алла тазалайт. Ынтымакка муктажбыз, Алла ынтымак берет. Качан иман амали салихке мээнет кылсак. Ошон үчүн келиңиздер ишенимдерди оңдойлу. Эң биринчи ишенимдер. Жүрөктөгү ишеним, Аллага болгон ишеним, ахиретке болгон ишеним, пайгамбарга болгон ишеним, тагдырга болгон ишеним, периштелерге болгон ишеним, Алланын китептерине болгон ишеним, жүрөгүбүздө ишенимдерди оңдойлу. Мен өлгөндөн кийин тирилем деп жашайды. Не деп? Өлгөндөн кийин тирилеми? Бүттү эмес. Көп ойлойт ушинтип. Öldü büttü, anda emez. Ölgönden keyin çınıgı жашоо башталат. Çınıgı жашоо башталат. Musulman adam
Müslüman deb kimde aytadi? Ölgönden keyin tirilgenge işengen adamdı Müslüman deydi. Allah bizni jokton bargıla algan, azır barбыз. Bizni jok kılıp kayra bargılуу Allah'a ne kıyın? Hiç kanday müşkül emes. Hiç kanday kıyın emes. Mana ушул жерде отургандар деле алайын. 1000 киши издеп коёт. Бизде Алла Таала биз азыр барыбыз 100 жыл мурда жок элек же бар элек. 100 жыл мурда бирөөбүз дагы жок элек. Ушул баштар, ушул чачтар, ушул мээлер, ушул көздөр, ушул боор өпкөлөр, ушул жүрөктөр бар беле? Жок эле эчтекебиз жок эле. Жоктон азыр барыбыз чым азыр барыбызбы же кандай? Түшпү же өңдү эмне болду? Азыр барыбыз а? Эми ушуну жок кылып кайра бар кылып коюу Аллага не кыйын? Эч кыйын эмес. Жоктон бар кыла алган, барды жок кылып кайра бар кылып коюу Аллага эч кыйын эмес. Ушунун атын кайра тирилүү дейт. Ушунун атын кыямат дейт. Ушунун атын ыйман дейт. Кайра тирилүүгө ишенбесеңиз, сиз мусулман болбой каласыз. Кайра тирилүүгө ишенбесеңиз, мусулман болбой. Кайра тирилүү жок деген кафырдын ишени. Куранда Алла Таала мындай дейт: "Za'amalladina kafaru allan yub'athu." Kafirlar айтышат экен. Кайра тирилүү деген таптакыр жок нерсе дейт экен. Алла Таала Куранда айтат: "Кул, ey Muhammad aytqin, bala, emne uchun tirilүү jok ekan kayra. Va robbi, Robbuma ant deb aytqin. La tub'asunna, thumma la tunabba'unna bima amiltum va zalika alallohi yasir." Sizler kayra sözsüz tirilesinger, kayra sözsüz tirilesinger, sözsüz tirilesinger, jana kılgan amallarыңардын кабары силерге söz берилет. Ушул нерсе Алла Таалага жеңил дейт. Аллага эч кыйын эмес. Алла тирилтип эле койбойт, иш бүтпөйт ал жерде. Алла тирилткенден кийин бу дүйнөдө кылган жакшы жаман ишти кабарын берет. Summa latunabba'unna bima amiltum. Эмне амал кылдыңыз бу дүйнөдө? Эй мусулман бир тууган, эмне амал кылдыңыз түндөсү? Эмне амал кылдыңыз күндүзү? Эмне амал кылдыңыз мечитте, базарда, көчөдө, үйдө? Ушунун бардыгы кылган амалыңызды периштелер жазып турат. Бардыгын тактап койгон. Алла Таала эртеге кыямат күнү кайра тирилткенде сиздин алдыңызга коюп берет. Алдыңыздан көрөсүз. Издеп атып таппайсыз, андай эмес. Аны издебейсиз, кыйналбайсыз. Куранда Алла айтат. Алла Таала Куранда мындай дейт: "Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su." Her bir can ertеги kıyamet günü kılgan jakşı amalın aldığında tavar. Alıp gelgen aldığında tavar. Sajdanızda aldığınızda tavas. Zikirinizde aldığınızda tavas. Sadakanızda aldığınızda tavas. Çın söylөгөнүңүздү aldığınızda tavas. Bardык kılgan jakşı amalыңызды aldığınızda tavas. Jakşı ойлогонуңузду, geçirgeningizdi, küçbeyildiğinizdi, jomartlığınızdı, bardığını aldığınızda tavas. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Bu Kur'an'ın ayatı bu Kur'an. Bu adamın sözü emes bu. Allah'ın sözü bu. Jaralganın sözü emes, jaratıcının sözü. Wa ma amilat min su. Oşonda ele jaman iş kılsa anı da kaldından. Tekeverligin aldığında tavat, şirkin aldığında tavat, şegin aldığında tavat, uğurluğun aldığında tavat, jalgan söylөгөн aldığında tavat, bardık aramın aldığında tavat. Tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Armanda aytken. Uşu aram işleri men aldım alıp kelip eyle. Biz gözgө görünmөгөн uzak жакка ыргытып жок кылса болмок экен дейт. Жакшылыгын көргүң келет, жамандыгын ким көргүсү келсин? Арамыңды бардын алдын алып келет. Туугандар, кайра тирилем деп жашайды. Ана азыр канча көрдө жаткандар, мүрзөдө жаткан бардыгы тирилет. Жети атаңы тең көрөсүң. Кээ бирлер жети атаны, чоң атасын көргөндүр. Атасын көргөн, чоң атасын көрдү, чоң атасын көргөн деп кое берели. 3 атасын көрдү. 4 атасын көрдү.
жетимишин көрөсүз бардыгы. Имандуу эле болсо бардыгы бейиштен орун алат. Кимдин атасы кете бересиң бардыгы. 20 атаңы тең көрөсүң. Өткөндөрдүн бардыгы иман менен эле кеткен болсо бардыгы бейиште. Имансыз кеткен болсо Кудайга сактасын тозокто. Ошон үчүн туугандар, ахиретке болгон ишенимди бекемдейли, шектенбейли. Өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Ошого даярданайлы. Ошол күн белгисиз. Кандай кыямат, оору, өлүм капысынан келет. Оору айтпай келет. Өлүм дагы айтпай келет. Кыямат дагы айтпай келет. Капысынан келет. Ошондон келиңиздер, Алла Тааланын берген өмүрдү, Алла Тааланын берген акыл, мүмкүнчүлүк, жөндөмдүүлүктү, Алла берген байлык, мал, мүлктү ахиретте курганга иштетейли. Ахиретти бузганга эмес, ахиретте курганга иштетейли. Бизди күтүп алат ушу амалдардын бардыгы. Бардык жакшы иштериңиз күтүп алат. Бардык жаман ишиңиз сизди күтүп алат. Өзүңүзгө күйгөндөй эч ким сизге күйбөйт. Ошон үчүн келиңиздер, биринчи ишенимдерди үздөндөйлү. Аллага болгон ишеним. Жалгыз көрүп турат, көзөмөлдөп турат, шериги жок. Периштелерге болгон ишеним, периштелер менин жанымда. Периштелер дайыма жүрөт. Мына азыр бизге көзүбүздө көрүнбөйт, канча периште бар. Эки учурда гана ажырайт деген пайгамбарыбыз силерден. Төшөк маселесинде, ажатканада. Эки маселеде периштелер ажырайт. Силер менен бирге болот. Калган учур силер менен бирге. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтты: "Фастахюхум ва акримухум." Уялып койгула периштелерди. Сыйлап койгула периштелерди. Жаныңарда амал жазып атат. Ар бир сөздү жазып атат. Ар бир амалды жазып атат. Ошон үчүн дайым уялып койгула мына кирамин катибин я'ламуна ма таф'алун. Куранда Алла Таала айтат: "Сыйлуу периштелер. Булар билет эмне кылып атканыңардын бардыгын. Булар жаза турган периштелер." Кыямат күнү күбөлүк өтөт булар. Мына иштерди кылган, мына жерде кылган, мына сөздү айткан, мына амалды кылган, бардыгына күбөлүк өтүшөт булар. Булар жазат. Күн сайын жазып алып кетишет. Кыямат күнүгө чейин китеп даяр болуп атат. Сиздин китебиңиз өзүнчө, меники өзүнчө. Атаңыздык өзүнчө, апаңыздык өзүнчө. Аялыңыздын китеби өзүнчө, кызыңыздын китеби, балаңыз, ар кимдин китеби өзүнчө. Ар кимдин китеби Алла Таала эртең кыямат күнү берет. Кимдин оң жагынан берсе, бактылуулуктун белгиси. Сол жагынан же артынан берилсе, бактысыздыктын белгиси. Китеп бериле турган күн бар, ага ишенебиз. Таразага амал тартыла турган күн бар, ага ишенебиз. Бейиш бар, дозок бар. Бейиштин ичинде рахат бар, дозоктун ичинде азап бар. Алла экөөнү тең жараткан, түбөлүккө жараткан. Түбөлүккө жараткан Алла Таала бейиш түбөлүктү, дозок түбөлүктү. Биздин ыйманыбыз бар. Мынакей туугандар, биринчи мусулман адам ыйманыбызды бекемдейли, ыйманыбызды оңдойлу, шектенбейли, күмөнсүрөбөйлү. Экинчиси амалдарыбызды оңдойлу. Тилибизден чыккан амал, көзүбүздөн чыккан амал, кулагыбыздан чыккан амал, колубуздан, путубуздан, кыскасы айтканда мына денебизден чыккан амалды сүннөткө ылайыктайлы. Ушул дене бейишке барат, же ушул дене дозокко барат, Кудай сактасын. Башка эмес. Bir алым айткан экен, бул дүйнө ажип, таң калыштуу дүйнө. Эч нерсеси жок келет дагы, ар бир нерсени талашат, бардыгы таштап кетип калат. Ушундай дүйнөбү? Таң калыштуу дүйнө. Эчтекеси жок келгенбиз да. Бирөө памперс кийип келбесе керек, келгенби? Бирөө 1 сом алып келбесе керек. Асан? Вакыт болуп калды. Жыйынтыктайлы туугандар, карайлы. Жолугабейбиз. Аманаттан алхамдулилlah аманатка таралыңыз. Жөн эле бул сөз эмес. Жөн эле зериткенден иш эмес. Ошон үчүн алхамдулилlah баарыңызга да разы болсун. Убакыт бөлүп келдиңиз, иштериңизди токтотуп келдиңиз. Bir imandaşaylı, bir akıldaşaylı, bir dinden söz uğaylı. Allah ne deyip, Peygamber ne deyip. Biz ne dedik, ayaktan geldik. Boyunuzda cevapkerçiliğim ne? Aldığınızda niye küt tutar? Kabirden niye küt tutar? Ahiretten niye küt tutar? Oşun için elhamdülillah imandaşkan geldik. İkinci amalımız doңdoйлы tuğanda. Denimizden çıkan amalımız doңdoйлы. Oşu amal doңdoğunga namaz jardan verin.
Ne jardam berет? Namaz jardam berет. Namazga beken boloylu. Namazды turguzsak, namazды оңдосок, бардыгы оңолот. Намазы оңолган адамдын жашоосу оңолот. Намазы бузулган адамдын жашоосу бузулат. Үчүнчүсү, кулк мүнөздү оңдойлу. Кулк мүнөздү оңдойлу туугандар. Кандай кулк мүнөздү оңдойлу? Туугандар, бизден пайда жетсин. Бизден пайда жетсин, азыр айтып аткандай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң улуу кулк мүнөздү инсан. Иннака ла ала хулукун азим. Чындыгында сен улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүн деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн иншаллах кулк мүнөз Хазрет Али разияллаху анху айтат, эгерде сен байлык жоготсоң, эчтеке жоготкон жоксуң дейт. Эгерде ден соолук жоготсоң, кээ бир нерсени жоготтуң. Эгерде сен кулк мүнөз жоготсоң, бардык нерсени жоготтуң дейт. Байлык жоготсоң, миллион сомуң бар эле, ол жок болчу, бир жак таптың да, эми жоголуп кетти. Туура. Мурда сенде жок эле, азыр жоголуп кетти. Эчтеке жоготкон жоксуң дейт. Андай эле кайгыра турган, инсульт, инфаркт боло турган, өмүрүң кыя турган нерсе эмес. Байлык жоготсоң, өмүрүң ошол жерден жоголгон жок, эчтеке жоготкон жоксуң. Бунун мааниси байлыкты жогото бер деп аткан жерибиз жок. Бир кокуста форс-мажор, ушундай бир немесе окуя болуп, байлык жоголуп кетсе кыжалат болбойм. Ал мурда сизде жок болчу ал, итак. Азыр кичине отуруп келип кайра жок болуп кетти, болуптур эми. Эмне болуптур эми? Ошого мен жүрөгүм ооруп калыш керек эми. Инсульт болуп калыш керек эми. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн Хазрет Али разияллаху анху айтат, эгерде байлык жоготсоң, сен эчтеке жоготкон жоксуң дейт. Ден соолук жоготсоң, ушуну айтсак болот, кээ бир нерсени жоготтуң. Көзүң жакшы көрбөй калды, кулагың жакшы укпай калды, буту колуң, муундар ооруп калды. Кээ бир нерсени жоготтуң. Бирок эгерде сен кулк мүнөз жоготсоң, анда бардык нерсени жоготтуң дейт. Ошон үчүн келиңиздер, мүнөзүбүздү оңдойлу. Кичпейил болойлу, текеберликти таштайлы. Жөнөкөй болойлу. Кең пейилдик, кичпейилдик мына биздин сыймыгыбыз. Кең пейил, ичи тар болбойлу. Көрө албастык кылбайлы. Ичи тар болбойлу. Мейли, Алла буга берсин, дагы берсин деңиз. Бирок ичи тар болбойлу. Кең пейил болойлу. Жүрөктү кең кылайлы. Динибиз ушуну үйрөтөт. Ушуну бирибизге үйрөтөйлү. Бирибизге машык кылып, бирибизге тартуулайлы. Ушуну элибизге жайылтайлы. Кыргыз эли, кыргызстандыктардын баары кең пейил болсун. Мына динибиздин чакырыгы, даватыбыздын чакырыгы, мечитибиздин чакырыгы кең пейилдикке. Бир үйүңүз барбы? 2 үйлүү болуңуз. Бир контейнер, 10 контейнерлүү болуң. Не көрө албастык кыласыз? Эмне ичи тарды кыласыз? Не кереги бар аны? Көрө албастык жаман оору. Үчүнчү кең пейилдик. Экинчиси кич пейил. Кич пейил болойлу, иншалла бирибизге текеберленбейли. Бирибизди басмырлабайлы, бирибизди кордобойлу, бирибизди жек көрбөйлү, бирибизди жаман көрбөйлү, бирибизге кек сактабайлы, жүрөктөрдү тазалайлы, Алла үчүн достошойлу, Алла үчүн бир тууган болойлу. Ошого чыгып дават барып келели. Кайга барайлы? Даватка жооп берели. Илим алайлы, амал кылайлы, элди жакшылыкка чакырайлы, жамандыктан кайтарайлы. Мына ушу биздин негизги максатыбыз, негизги мээнетибиз ушу туугандар. Ошон Алла Таала баарыбыздан ыраазы болсун. Мына убакытта болуп калыптыр, бир аз суроолор да бар экен. Кудай кааласа буларга дагы иншалла жооп бергенге аракет кылайлы. Алла Таалам баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Ошон үчүн азыр мынакей ушу мажлис берекелүү, машаалла, куттуу мажлис 3 нерсени ниет кылып коелу. Биринчи туугандар эстеген 3 нерседен мурда тооба кылайлы. Баарыбыз тооба кылайлы. Алла Тааладан чын жүрөктөн Алланын канча буйруктарын аткарбай койдук, канча тыйгандан тыйылбай койдук, ошого тооба кылайлы. Тооба кылдыкпы иншалла? Чын жүрөктөн тооба. Экинчиси туугандар, өлгөнгө чейин илим алайлы. Качанга чейин? Өлгөнгө чейин адал арамдын, Алланын Куранын, пайгамбарыбыздын сүннөтүн өлгөнгө чейин илим алайлы. Илим алгандан кийин амал кылайлы. Ибадат кылайлы. Көп ибадат кылайлы. Үчүнчүсү ушуну дават кылайлы. Адамдардын бардыгын ибадатка чакырайлы. Бардыгын имандуулукка чакырайлы. Адамдардын бардыгын жакшылыкка чакырайлы. Жамандыктан кайтарайлы. Ошон үчүн айтылат туган, өмүрүңүздө бир жолу 4 айга бир барып келиңиз. Жыл сайын 40 күн берип туруңуз. Ай сайын 3 күн берип туруңуз. Күн сайын 2,5 саат берип туруңуз. Үйдө тайлим өткөрүп туруңуз. Үйдө даңгыр-дуңгурду токтотуңуз. Зикирди баштаңыз. Жай намазды салыңыз. Бала чака менен чай ичиңиз. Бала чака менен пайгамбардын тарыхын окуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн. Үйгө береке келсин, үйгө кут келсин, жылаңаштык кетсин, уятсыздык кетсин, келишпестик кетсин,
арам, жаман сөздөр, кордуктун баары кетсин. Аялдардын ыззаты сакталсын. Аялдардын урматы сакталсын. Балдардын көңүлү ачылсын. Аларга чекчейбей, аларды кайга кыйкырбай, аларды уруп тепкилебей. Алар машаалла жаркын келечек. Машаалла ыймандуу жашоонун өмүрүсүз. Ошон үчүн үйгө дагы менет, мечитке дагы менет. Мага аракет кылайлы. Аракет кыласызбы иншалла? Барыбыз ниет барбы иншалла? Алланын жолуна чыгабызбы иншалла? Барыбыз иншалла. Кудай кааласа мына Каракөлдүктө бир көрсөткүлө. Бир Нарынга бир жамаат бересиңер. Өлгөдө бир жамаат. Чүйгө, Таласка, Баткенге, Ош, бул жагы Жалал Абадка 7-4 айлык жамаат чыгарасыздар иншалла. Чыгарасыздарбы иншалла? Кудай кааласа иншалла. Өзүбүздөр дагы иншалла чыгып турабыз. Чыгып турсак эле жаңыланып турабыз. Бири-бирибиз менен опыт алмаштырабыз. Сүйүүбүз көбөйүп турат. Олмастардын ортосунда мына чыныгы ахиреттик достор деп ушуну айтат. Мынакей чыныгы бири-бирине боору келине. Кыргызстанда бүткүл ааламга чыксын. Аракет кылабызбы иншалла? Алла таалам кабыл кылсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Үй бүлө куруу ырыскы маселесине байланыштуубу? Башкача айтканда тагдырында качан жазылган болсо ошондо үйлөнөсүнбү? Дуа кылып коюңузчу баарына. Туугандар, үй бүлө куруу ислам динибиздин машаалла максаттарынын бири. Үйлөнүңүз, бала чакалуу болуңуз. Дүйнөдөн кеткенден кийин да артыбыз уланып бизге дуа кылып турсун. Бизде алпары топурак таштай тургандар бирөөнү таштап кетиңиз. Үйлөнбөй жүрүп, өзгөчө ушул азыркы заманда күнөөнүн ар кандай, ар бир адамдын чөнтөгүндө күнөө, телефон дегенде. Ошон үчүн үйлөнбөсө болбойт, үйлөнүш керек. Бирок үйлөнгөнгө алхамдулилля Алла Тааладан истихара кылып, дуа кылып, аракет кылып иншалла. Үйлөнүңүз, ырыскы маселеси мындай. Ким үйлөнсө, тазалыкты максат кылып, күнөөдөн сактанууну максат кылып үйлөнсө, Алла айтат, менин мойнумда аларды бай кылуу. Аларга Алла субхана ва таала бакыт берип, Алланын жоопкерчилигинде. Бирок үйлөнүүдө максат күнөөдөн сактануу болсун, бала чакалуу, перзенттүү болсун. Тагдырга албетте жазылган болсо, ошондо үйлөнөсүнбү? Иншалла, тагдырга жазылдыбы, жазылбадыбы сизге мага караңгы. Биз тагдырга ишенебиз. Тагдырга таянып отуруп албайбыз. Тагдырдагы Алла Тааланын сыры, Алланын илими баары билет депчи. Ошон үчүн иншалла үйлөнгөнгө аракет кылыңыз. Бул дүйнөдө азан 2 жолу калып бүтүрүп коелу, анан азан айтып намаз окуйбуз сразу. Бул дүйнөдө сиздин эң кандай? Мейли, анда мындай кылайлы. Азыр анда намаз окуйлу. Намаз окугандан кийин иншалла шашкандарга уруксат. Анан кимдин суроолору болсо, Кудай кааласа суроо жоопту намаздан кийин кылайлы. Болобу? Жазуу түрүндө бере бериңиздер. Кудай кааласа иншалла сурооңуздарга жооп беребиз. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва атубу илейк. Саптарды алыңыздар, экинчи этапка чыгыңыздар, бош орундар бар экен.